جا كسلاف لوبن تماشاوان بريز بولتنا تايبت روجاواي كردستان سوريا دسبيت ك وزارة الدربية إيراني دبيجة جبجي كرنا سيزاين ياسايا قيصر لسر رجيم أسد وآلي جرنوي لدجي برنسيب وياساي ناف دولتية وتكزي لسر بردوامية بشتوانية أخواب رجيم أسد كر أجانس فارسيان وشيان لسر رزاري بردفك وزارة الدربية إيراني عباس موسوي بغوست کو سپاندنا سزاین نمرووی لدیجی رژیم سوریه به تایبت ده چارچوبه مترسیا بلاونا ویروس کرونای اش و آزارین سوریان زیاده تر دکه گوجی ایران قط گهنا دوان سزایان جبر کو آرمان جا سپاندنا یاسای قیصر لسر رژیم اسد جالی امریکایی و تکچونا روشون پیدا کرنا اولهی و آرامیه موسوی هروها سربار کرو گو تبی کو یاسای قیصر کتیا وارب جیکرینی دجی لولاتی وی قد پابندی ناکه و هر بردوام بد پشتوانی کرنا رژیم اسد و بهس کرنا پیوندین خو برژیمی را بالسخانه امریکی لسوریه داخویانیه که درباری هفتگشتنا نابرا انجمن اجتماعی کرد لسوریه و پارتیان یکیتیان اجتماعی کرد به زمان کردی بلاف کرد که دراگهاند ده 16 حزیران 2020 ده هر دو شاندن کردی انجمن اجتماعی کرد لسوریه و پارتیان یکیتیان اجتماعی کرد لباجار حسکه یه روز آوای کردستان قوناغا یکم جدان و ساندن یک ریزیا کردی بداوی کرن همان داخویانی گوت هر دو شاندیان به سروکاتیا پیدکسی و پیده جا دزگه نراگاندنا هرمی را پشت راست کرن کو گهشتن هفته گهشتنک دست بکی دا کو ریکفتنا دهو که یا سال 2014 هن بکن بنگهش بو بردوام کرنا دانوستاندن یک ریزیا نومالا کردی کوی هفکاریا اداری سروری و پاراستنی تیده بنرخینن بالیوزخانه امریکی ده بردوامی داخلیانی خود گوت هر دو آلیان لسر نرینک سیاسی هبش لحف کرن تکس کرن کو اوی بردوام بین ددان و استاندنان ده بمبستا کو پیامک برفره ده پیش روژه که نزدیک ده امضا بکن اروها سربار کرو گوت کو ولایت نگرتین امریکا ویل هفتگ هشتنا دست بکی وکا پینگا و گرنگ یا دیروکی بر به هفتگ هشتنک مزنتر و هفکاریا پراکتیک پیشوازی لید که همان بالیوزخانه ده داویا داخویانی خود گوت کو اف هفتگ هشتن سمبولا یکم پینگا و گرنگ یا هلوستک سیاسی مزنتر دنابرا هر دو آلیین کردی ده لسوریه به پشتوانی امریکایی ده هروها دبه به آلیکار بو چارەسەریەک آشتیانه جالوزیا سوریه او جیلگوری بریارا ناو دولتی 2254 دا کو به هوالبندیا تواهی پیکاتین سوریهین دجبر رژیم اسد بکن درباری پروژه سایا قیصر لیسته که درباری ناف کمپانی و همو کسایتین قناوی وان ده سیزاین یا سایا سیزر دهاتیه تومار کرن هاتیه اشکره کرن دوی راپورتی ده تماشاوان هجا امیناوین کل خود گره ناصب کن پشتی یاسایا سیزر یا جالی امریکا و لسر رژیم سوریه هاتی سپاندن کتی دوار جیبجی کرنه ده لیستک بناوی کسایتی و کمپانین کو سزاین یاسایا سیزر لخوا دگره هاته اشکره کرن او جی اوانه ده سری لیسته ده ناوی سروک رژیم سوریه بشار الاسد هاتیه ناوی دویجی اسماء الاسد هفجینا سروک رژیمه ناوی سیجی برای سروک رژیم ماهر الاسد ده ناوی چاره بشرى الأسد ناوي بينجيجي منال الأسد محمد حمشو رانيا رسلان دباس سامر أدانا عادل أبو أنور العلبي خالد الزبيدي غسان علي بلال سمية صابر حمشو أحمد صابر حمشو علي محمد حمشو عمر وحمشو نزير أحمد محمد جمال الدين نادر قلعي لواء الفاطميون فرقيات شارية ارتشار رژیم سوریه بناوي الفرقة الرابعة في جيش العربي السوري هروانا في كومبانيين كود ليستيا سزيان ده هاتي أفنا كومبانيا العمار كومبانيا القمة للتطوير والمشاريع كومبانيا أرت هاوس كونافن داويل ولاتي نيمسايا كومبانيا بنيان دمشق المساهمة كومبانيا كاسل هولدينغ كومبانيا كاسل انفست هولدينغ كومبانيا شام للإدارة كومبانيا شام القابضة أوتيلا إيبيلا غراند تاون المدينة السياحية كومبانيا قلعي للصناعات
كومبانيا ميرزا برامج للمشاريع التنموية والإنسانية، كومبانيا روافد دمشق للمساهمة، كومبانيا تميس، كومبانيا تليفيكوس الاستشارية أو جينافان داويل كندايا، كومبانيا تليفيكوس، كومبانيا التيميت للتجارة، كومبانيا الأجنحة المساهمة، كومبانيا داويجي زبيدي والقلعي. جده روژا چهارشنبه 17 حزیران و یاسایا سیزر کت دواره جیبجی کرنه ده. او د داخویانیکی ده وزیر دربه امریکا مایک پومپیو جی گوت پشتی یاسایا سیزر دست بکر دروژین بده گلک سزال دجی رژیم آستوریو حوال بندنوه دیوره سپاندن. درباره یاسایا سیزر جواره کولات هلوستا خویا فرمی راگهاندن روسیا و ایران لدیجی یاسایا قیصر راوستیان. بشتیکو پروژه یاسایا قیصر لسوریه کتواری بجیکرینه ده وزیر دربه امریکا لیسته ناوین که لگوری پروژه یاسایا قیصر ویورنه سیزادان بلاف کر و گوت ددمکنه زیگ ده سیزاین توند بسر رژیم اسد ویورنه سپاندن. درباره پروژه یاسایا قیصر واسیلی بینزیان و نر روسیای هردم دنتا و نگرتی دا گوت مبست پروژه یاسایا سیزر جنابرنا شرعیتی لسوریه امریکا شانازیه به پروژه یاسایا قیصر دکه کود انجام ده گل سوریه دروشک خراب ده دجی. میخائیل بوگدانوف شانده سروک روسیای تایبت و روشالات ناوین و باکور افریقیا و جیگر وزیر دربه روسیه گوت روسیا لدیجی سپاندن توند کرن دریش کرن پروژه یاسایا قیصر. پروژه یاسایا سیزر نشرعیه و زیانه بکاری هبش روسیا بجواکا ناف دولتی را دگهینه. وزارت دربه روسیا جدا خویان یک درباری پروژه یاسایا قیصر بلاف کرده دا گوت که پروژه یاسایا سیزر سیویل و ولاتیان دکه آرمانج ده انجام سپاندن پروژه یاسایا سیزر ده ولاتیان سوریه بگشتی دروشک آبوریا گلک خراب ده دجی. جاری خواه حسن نصر الله امینداری گشتی حزب الله یه لبنان تکس کرو گوت او ناهلن پروژه یاسایا سیزر یا امریکی لی سوریه وره سپاندن و او کار جبو جنابرنا پروژه یاسایا سیزر بکن. اسحاق جهانگیری جیگر سروک ایران درباری پروژه یاسایا قیصر گوت که طهران و بردوام کار جبوی کم کرنا باندورا قانون قیصر لسر سوریه بکه و ایران و تبایا رکفتنین خوین آبوری لگل رژیم سوریه اکتیو بکه. هدمی که پروژه یاسایا قیصر کتواری بجی کرنه ده انجمن وزیرین لبنانی دو پنجشنبه جوینکا آوارتر دارخست و تیدا چاوانیا دورکتنه جه سزاین پروژه یاسایا قیصر گوتو بیش کرن و نگ هشته تو بیریارکه. جه آلی خواه کلونیل مایل زکاین غزه بردف که هپیمانی آناف دولتی گوت پروژه یاسایا قیصر ری لگهاندن آلیکارین مرووی بو سوریه ناگره تو ریگریه لکاری هپیمانی آناف دولتی لباکور روشالات سوریه ناکه. ولات نکتی اروپا حتی وکنها بفرمی طول دوانک فرمی درباری پروژه یاسایا قیصر را نگهاندنه. پروژه یاسایا سیزر یا امریکی که لدیج رژیم اسد آمده کریه روژا چهارشنبه کتواری بجی کرنه ده او پروژه یاسا گلک ماده این سرکل خودگره ماده این هری سرکین یاسایا قیصر دوی گرافیکی ده امه ببینن. پروژه یاسایا سیزر کودو کتواری بجی کرنه ده جو چند ماده یان پیکته و او جی اون. ماده 101 طایبته بسیزاین سرونگان آوندی سوری و بیانین تعاملی الگلدکن. ماده 102 طایبت به قدغه کرنا و گهستنا چکان و بابتین پیوندی به چکان هنبو سوریه. ماده 103 بنگها شروع کرنا نویسان. ماده 201 سپاندنا سزایان به سربرپرسیار و کسین کوره جبو انجام دانا تاوانان لدیجی ولاتین سوریه یان جی لدیجی کسو کارنوان. ماده 202 سپاندنا سزایان به سرگهستنا کلوپلین تقنی بو سوریه و جبوی انجام دانا بین پیکرنان لدیجی بافی مروان بکارتین. ماده 203 سپاندنا سزایان به سرکسین کوره گریه لگهاندنا آلیکارین مروی دکن. ماده 301 راپورتین تایبت به نرخاندنا پروگرام آلیکاریان سوریه و جبو گل سوریه هاتیه آمده کرن. ماده 302 لیسته کنو بناوین برپرسیار بر انجام دانا بین پیکرنین مروی ده. ماده 303 نرخاندنا باندورا راست و پیوستین بلت جبوی آوا کرنا نافچین آرام و دیجا فرینا بالا فران سوریه. ماده 304 پیکش کرنا آلیکاریان بو تبایا آلیین کو بلگیان کوم دکن کو جبوی و کولین تایبت بتوانین جنگی و دیجی مرواتیه لسوریه بکارتین. ماده 401 راگرتنا سزاین تایبت به سوریه. ماده 402 تایبت به تنازل و لبورین. ماده 501 تایبت به دستلاتا ریخستنی.
ماده 502 تایبەت بدەمێ بداوی هاتنا پروژه سایا سیزر. ماده 706 پشتی دوباره بنافکردنی رسته 704 تێڕەشکردن و شوناوێ رسته 704 یان جی 705 تێنویساندن. جبوی گفتگویک بهتر واساندنک زیادتر لسر بابتا یاسایا قیصر از اوی مجاری الگل میوانی خوش رو بکاری سیاسی احمد موسی گوتو بیش بکم بزار من حتی چراده که پروژه یاسایا سیزر وی باندوره لسر سوریه بگشتی و روجاوای کردستانی بتایبتی بکه تیم جمع میوانی خو بریز هفته ما تباش به پروژه یاسایا سیزر روجا چرشمی کتواری بجی کرینه ده هجمارك ناف كسايتي كومباني الخوا قرتيه لي مالباتا مخلوف وشاليش الخوانا قرتيه سدم تشيك وافهردو مالبات بروجيا سايا سيزر الخوانا قرتيه بريز احمد بريز احمد اگر تو دنگم دبهیزه زی پرسا خوشتر دوباره بکم و کن هاد راپورتا مجید هات لیسته یک درباری ناو هجمار کمپانی کسایتی کو سزاین پروژه سای سیزر الخوا قرتیه هاتیه اشکره کرن جبرت چه مالباتا شالیش و مالباتا مخلوف ناوی وان دلیسته دنا هاتیه سداما به یکی چیه؟ دیار دنگم ناگ هجا میوان من دیار میوان من آمده حتی کو آمده به جاره کدم و دگرم جمع برز احمد موسیش رو بکاری سیاسی دا کو از لگل وی بابتا پروژه سایا سیزر و باندورا ویل سر سوریه و روجاوای کردستان شروع بکم پروژه بریارا یعنی پروژه بریارا بکرنا درگه سینوری لسر ماسا جواتا انجمنا اولهیه ناف دولتی لسر ماسیه او جبوی بکرنا درگه سینوری دنابرا عراقی و سوریه ده جبوی درباسکرنا آلیکارین مروفی بو نافخاکا سوریه لولات روسیه او پروژه آلمانی و بلژیکی رد کرد. لولات فرنسا 4 سال جزای زندان کرنا در حق امام بشار الاسد رفعت الاسد هات درکتن دادگاه فرانسا در رفعت الاسد به 4 سالان زندان هات دادگاه کرن به صدام دزینا پرین سوری و آوا کرنا خانوبران لفرانسا و یک جی لبریتانیا هروها سپی کرنا پرین سوری هات تومت بار کرن نرخ مال و ملک رفعت اسد لولات فرانسا به تنه نزدیکی 100 میلیون یورویه و تا 113 میلیون دلار امریکیه هروها یک جی خانو و پرین رفعت اسد لبریتانیا به 33 میلیون دلار امریکیه یک جخانو پرین رفعت الاسد لطاقه فوش لپایتخت فرانسایه لگوری داخواز پاریزر رفعت اسد که موکلوی دوباره داخواز دادگاه کرنه دکه ادعا دکه که پرینوی نه این رژیم سورینه هر وحج بر نخوشوی نه هات رشکاندن دادگاهه جعالی خواه و پاریزر وینسنت بنجارس جروجنامه وانا را رگهاند که هرچند دم دریج با تو کس جداد پروریه آن عدالت نافلته و تاوی ور جزا کرن تزانین کو فرانسا داوی سالا بوری دست به دادگاه کرنا رفعت الاسد کر پشتی کو گمان لسر خانو و پراین کریوی نیبال اسد لپاریس دست بکر مال و ملکیوین بوجاین دگهیج نیزکی 9 میلیون یورو لگوری شاهد حالین کوجکم کوجا حمایه سال 1982 یان کو کاربون جیان خو خلاص بکرانا و لولات اردن ویدیو وان هاتنا بلاف کرن کو تعداد بیجن رفعت الاسد برپس کوم کوجا حمایه جبر کو او سروک سرایا بروانی بو پشتی نصر کفتنا رفعت الاسد درب لشکری دا دجی برای خو حافظ الاسد لگوری کو وزیر بروانی بره ین رژیم اسد مصطفی اطلاس دویجا کو رفعت الاسد ریویات در وی ولات سوریه سیاست مدار کرد عبدالرحمن قالوا الهفكرنا داوية يا نابرا انجمنا نشتمانية كرد لسوريا وبارتيين يكتيان نشتمانية كرد بيروز كروغوت دي برجواندية كردان دبا اف هفتيق هشتن قالوا تايبت جا اركرا راقهان الهفكرنا آليين كردي
پروژه امریکیه تبی که هن آلی نرازینه لسرویه که و ریگریه بکن لید داویه دوی بگه سری و بسرکوه نابوری تکسکرو گوت که او لحف کرن نه بتنی دید برجواندیا کردان دبه لیبله همو پیکاتین هرمه جا عرب و سریانان جی ده سوده جه ببینه دارن وی لحف هاتنه یان جی اوا کو تیب ناف کرن یک رزیا مالا کرد ام کارن تنی د چارچوبه پروژه امریکی ده بخوینن یا کل روشهلاتا ناوین ایرو تی مشاندن یعنی اف لحف هاتن گاون ده پیو آجوکا پروژه امریکی ده یعنی امریکا پروژه خواه بریوه دبی اگر تو رازی وی بریوه هره و تو نرازی جی وی بریوه هره لی جغرافیا سیاسی یا کردستان سوری او وقت به گورپانا پروژه امریکی میدان پروژه امریکی کردستان سوریا لگل ملت کرد وکو ملت کی سرکه ده دورده لی ده باوریام ده وی پیکاتا عربی جبیر نکی وی ترتیبه کش پیکاتین عرب را و کریستیان را جبی بینی وی داوی بالتوایی وقت به و تيجهشتن تشيبي دنافبرا أمريكا وروسيا ده وتيجهشتن هيجي حتى تيجهشتن أمريكي روسي ده أصلين بلينك ده حتى التفاصيل ده أمريكي وروس بهذا التفاهمات وان هنا ولقل إسرائيل يجي وبيشروش الجوري برجواندية قلي مبي الجوري برجواندية ملتي مبي ودتني دولتين داغير كرين كردستان تني او متضرر جويلها فهاتني واز جشبينم واز قلكي متفائلم بنتائج فيل هاتني وي قبل هاتن هر سري اگر هناك رازي يانجي هناك نرازي حتى نرازي بونا خوجي بدن خويا كريم تقيمة وتمعناش نرازي بونا رجي تنبي وتجه جي معارضة رجي وي تنبي ايكو لدجي وي بسكني واز باورناكم كس كاربي لدجي فيل هاتني بسكني جبركو بالتمامي بله تماشاوان هجا جارا کدن ودگرم جم میوانی خوش روکاری سیاسی احمد موسیج بوی املسر بابت پروژه سیاسی زر بهتر راوستن بریز تم جم ته دمات باش بس پاسکوتی رو میوانی میا لیسته یک درباری ناف کمپانی کسایتی کو سیزاین پروژه یا سیاسی زر الخوا دگره هاتیه اشکره کرن لدوی لیسته ده نه ناوی مالباتا شالیش و نجی مالباتا مخلوف دوی لیسته ده دیار نبویه سدما به یکی چیه جبر چه یاسای قیصر هر دو مالبات الخوا نگرتنه سدما به یکی چیه بپیشه ده ادارتا و تماشاوان تبخیر و خوشی به سرچاوان چاوه تا هزار سالی به او به نوارو که یاسای بخوینه سیاسی ته بارا خبرې اب نوارو که خانه آلیکاریا که آلیکاریا رژیم اسد تو آلیکاریا اسد خود که تمنی بی دریش ببینه دستلادار لسرسر سوریا و لسرسر سوریه چیروکا هر دو مالبات چما نکرده ده خویاد که گلک املاک و کرب ناویوانن شبوک او روسا گوتی بقلت بنابه وانا جبو كارب تصرفي بك جبو كارب هراج وابكشين جبو كارب او جبر تفاهمات ولو يعني بري قصي زردر كذا باور عمد امريكي وروسي باش بردور اشتغلين جبو فيا سياهاني وجنبرق افغانستان دركتين ناب ومافكي بركتين وافجي جدا کرم او دانن عالی دا پروسبه روس وقتی که حقیقی خوش سوریا بستین یعنی جریجین وقتی که پرا بوام نما بنت بیجی که هب دواملی پرا عرب انجا بکشین فمالا مخلوف ومالا شادیش وهمجي ابحرد جي خالاني مالا أدن يعني نغريب دواق شريكي وانن إذا باوريا مدبويجي لوك يعني ركفتنا كله بشارتنا قبا روسا وأمريكا دي سربانا باق بدن آلي باشنا فن دا برودوك قاربن پرابنا بواقعي لكن سبا روس پرای خوش وابستيمن باوريا من ما ويچي دن بيانيش بلي بينا
أبد باوريا باش برز أحمد يعني بنارينا تا أشكركرنا ليستيك ناف كو وكم من قوت هجمارك ناف مالباتا أسد بقشتي هروها هجمارك كومباني كسايتين دن الخوا قرتيا كو في الشارع بخنصر رجيم أسد يعني أفليستا بس كو في شارك زيادة بخنصر رجيم أسد جالي أمريكا ذا دباوريا مد يعني فشار هاني نا آويد آداوي بشي ونا بيشي بقلق فشار ما وقبي بيراوا وش بيشي دن في شورشا سوري رده بي شلو هدي او بيشيش جامعة عربي درخصدن ودود فشارندن ودود ياسيندن ودود وقتاج الأمم المتحدة دركب ودود وجا دست بيكرن كونغرا جير تشيكرن وتشيكرن جبوك عمري في شورش دريج باوريا مدوي قلب فشار وقلب كونغر جير تشيبن داكو بشار الأسد بنين للسار حكم هذه إنسانية هاني سبا أمريكا وروسيا الهفدو بكت جزيرة القرم وين راجم فينا راهشتنا فيجي بيجا فلنا كتشت لب راهشتنا فينا والشر السنة والشيعة بس كنا داريمد أباك نخفستك نا أمريكاناي ونا روساي إيرو أوروبا أمريكا روسيا لبرت هالانا كورونا تشونن قالك خسار دانينا دوفي بتشاربي شردن وقت سوريا بيخل لهرمه داكو كاربن سلاحي خو بفروشن ويخبا خلقانا افشر ساكني والسنة وشيعة لهفدو بين قل السنة وشيعة لهفدو هاتن دجمني واي نمرايا وي كردبن يعني وي ربي قنا ساكنا ابد باوريان بدب وخستكا من الجي باوريان بدب فشارة هاني وبختي قل كل ملتي سوري بك وملتي عرب لبرهر ايق بچکی حالکی خوش بو بجاکر حالی نخوش بو و تک بر چقا تهجیره ده ما نکیم نزیده تشتک بأسد نای تشتک بوا خلق لیستبنا النابه وانا کتی لیسته تشت بوا نهاتی و نای جبر کوش بری علم واته هی باوریا او کاربن هن من پربری خواه بدن عالی بنابه هنگا او ایک بچکی و تعدادی ده باوریا مده حزب الله و روسيا و ایران والصين وأبجي حلفك ويقاربنا على كاريا ريجيما أسدك دباوريا مد يا سيا أمريكي باش بوك قارب حسبية روسا وعبال بندي ويهوربك هاو نكيم نزيد وبشار الأسد بمين وخلق سوريا برشي بدن وبهجر دوي نادي دباوريا مد بشار الأسد بيتر سرد كبش دي راقي في شكي خلطة قيمة ناوي قيسر ببا تشيكك ببا يعني حجتك بحيران از ودهجرين أضايا أوروباي وأمريكاي ودهجرين أزم باي از دكموناكم از محاولاتكم از بشت باش برز تبحث باندورا بروجه سايا سيزر لسر سوريا بقشتي كرتا قوي آلوزي زيادة ترببا إشو آزارين خلقي زيادة ترببا أجر أمبينو بحثا باندورا وي لسر نافچين كردي روجافاي كردستاني بكن بنارينا تا حتى چرا دايك وي باندورا وي لسر نافچين كردي روجافاي كردستاني هبا بنارينا تا أب بروجيا سا وي تيكا برجوانديا قالي كرده بسوريا يعني حياة أنا أم نبرشاف جمريخ وهيفينا أم برشاف سوري مخابن قديم نبرشاف سوري بانا وقت أم برشاف سوري وباندورا خلص الرجاوية كردستان يجي باليزجبركو هم بنكا مركزي آل الشامي وبنكا مي سؤال قامش لتفكير داينا جبر فيها وي أو يا سيا أنا تعدا خل لحريمة رجاوية كردستان يجي بك إلا اف ريكفتنا بيدا ويقل امذكرن حردو بشين كردي جي بيروزباهية وجي كيف خشيج مكشار هاگر بيت زو وبلاز هر السري شخوه كرد خلياي ببن دجگلك آليا آليكي وريجيم بخوا او ناوي كتن بريا سيده وكتن نيستيده او نما كارن نتشكي ببن ونبين مجبور بين هن تجار كردار ببينن وين تاجر قوده وبازدشي ببي هر تاجر كرد وتشكي دولت كبين بنادي خوي بده روجاوي كردستان بده سوريا جي وكرد بيتر بسر كفن دواري ايكونومي دواري ابوري ده فيك اد دو وهريما كردستان جي باش خراب مد وامريكي جيب مد وقت امريكي وهريما كردستان
پرا بد روجاوای کردستان و دخت بکش او ترکی و حیا جوابه او جی دست خبر جناب قاربن او جی دعم که پرنا دریا بنبه چاوابه باوریا مدوی باندورا و کمتر بالسرمه امر کفتنا خدن سری و خزی هر سری او رکفتنا پیروزگا چو سری و گلک باندورا و باش بالسر کرده انا دنی که قامچه سوریا بخون یعنی همه باندورا هبج برکو حیا بنگا مرکزی هم پیف گریداین و دولار پیف گریداین و کره سوری پیف گریداین و خواندن پیف گریداین و همه تشت پیف گریداین ام پرچاک ج سوری نمخادن ام نه پرچاک ج انگلترا یا ج آلمانیا و باندورا بنا خراب بسرمه لي بشت وفد بالسعافة أولي أو أتذكرناها ني أويرا كفنا بيروز بهر السري وزوجي تقاسي لابتكن وهب قيسة أوروبي أمريكي هرما كردستاني وبلكي هاتو بيجي تركيا دستي فضالي جمعهن ترى مراب مدن حياة أمكاربن هرمي العرضين نخن دواري أكونومي باش بريز ما بين لسر هلوستا هردو ولاتين روسيا وإيران هردو ولات لديجي بروجا ياسايا سيزر دركتنا لديجي وينا في فانس زايان ردكن روسيا تبيكو بروجا ياسايا سيزر كتيواري جيب جيكريني دا تكزكاكو اويد بشتوانيا ريجيم اسد بردوان با دواري لشكري دبا جي دواري دارايي دبا هروها هلوستا ايران همان هلوستا روسيا دبيجا او تبايا ريكفتنين خوا ين دواري ابوريدا لقال ريجيم اسد اكتيف بكونوا او بيواندين خوا لقال ريجيم بهستر بكن يعني ب هلوستا روسيا وهلوستا ايراني وتشي غورتني سر عدي تشي ببا يانجي حتى ترى دايك باندوري لسر بروجي ياسايا سيزر كولغوري ناريناتا يعني دبي بجبير انك روسيا وقت ما فريم الشيء المخالفين الرجيم خصوصا بتهري بشار الاسد لا ببلاش هات الاوقات طياري خد شغل عندن نغلام جا بشار الاسد الروس ابدا بتهري خدين شرط كلمه عند سوري او دعمه لنا اقتصادي بدنا ايكونومي بدنا ابدا دعم وسلاح وقت غوشته بتهري وراش طياري والمخالفين او بنا مخالفه وانا بكينا جيش محمدين والنصرى وداعش وقاعده وفريق فلسطين للمخالفه فقابل ايراني تباوريا ايراني جبري النفط خو غازا خو بتاريخ سوري دفلوشنو بتاريخ سوري جي نتكت قيام بين صدر كل نشكي دواي جاي نيزيكا 1500 حيصدوا 1500 لأوجي كتب بريا سيانات أوجي فشار لهذا كرن أوجي نما كاره إيران قال دكم أوجي نما كاره و تشتكريا أنا بده الرجيم السوري إلا دوارنا جينا جيم سركاره بنابي الشيعان عراقي هذا كاره تشنا درماسك الرجيم السوري لبني الرجيم السوري غير الدرمان برو الانتهاك وبشار الاسد يلقي بمين ابي سيا هذه تجاري راناج بشار الاسد ابي هذا ما روسيا بفيا ابي سيا هذه بسكناندا ما وقتي سكنان تقريبا بسكناندا لبني روس جواتي فستن وامريكا فستن او سوريا بلي قطو ذكر حجاري قطق دقيقة دبركي قطق يا إسرائيل قطق سير قطق يا تركيا هريما مجي هجر ألمان جمر وأمريكي الجمع قطق يا ما شد سوري ما تشتك سوري بالنما فأبرج ما هذا فسر بشار الأسد شوك بمين حجاري وقطق جسوري بدخل كي داكو بمين دستهلادا فجبير رجينه أو تشتروا قمارتر دبينن وترئيسة النابينن ويكي بينن الرئيس ويجاشتركار بيدر كم جا إيرانيان وجا روسار وجا أمريكان وسوريا بقارين وبرين ما لا أسد كي باشن شفا بمينن ويهم قيسي ودغر وبرشا جعرد سوريا بتن دغر داتو أو بمين دسفلادا روسيا زانيبو ما نزانيبو وكاريبو
سكنا دولت شنو فيتو الأمم المتحدة سكنا دي ناس سكني برجيتي خصن وروسيا أو أوامر إسرائيل من دباوريا مثل داكو أفشر السنة وشيعة بطال نابي أفروفا يهين تشتغل سوري بوي والقلق دمريدن بتاق الدباوريا مثل أذن بريز بله بريز كلام بك بله دباوريا مد يعني وروس وحرب بتاريخ ديس طيارة هالكشينن وتسرج ما بشار الأسد ربين آدن وإيراني ديس وهالشي عمي عبين ياهم كرد هباران فايئر سليمانية وبنار وانا تشتا بين سوري بشتا يعني كلو بين الرجيم السوري نار بشار الأسد نار بشار الأسد يكي أو رئيسك مستعد السير بسوري بدبش بوت استلادار بمينه فالناين يعني رئيس كيد الناين قشتركار وجايرانير وجبنسار وجابريكار بأوغربن سعدر وفوش دركا من جوالاتين ما وأبي هاني بهير انداكو سوريا بجوب بده سوري بآلي تقسيم در دكبنايد يعني برشاورشة دبي أمزيرد بي التقسيم بالتقادم بري كيليكيا شوية اسكندرونيجي شوية و جولان شوية وهي ادلب وعفرين وسريكانية شوية ودبر مشي جامريكا وكردار بمينة كاتشت سوري دما يكي دنبينة وقبول لكن يكي وقت نتو بإنسانك وطني بحكم السوري بك وما تشتاق قبول لك وأول شيء قبول لك ويجا شر الدين دنا قضاء ودولتات شما برا بشر الأسد بمين تشقى بمين وتشقى تغطيلك وهبقى يستيكرشاج عرض فبدأ داكو بمين سروك ودستلاتار سوريا روس واتشتا زامن وروسيا بأوامر إسرائيل واتشتا زيدت وعمر في أزمة دريجدك داكو سوري هوري هذا هذا مقصد هذا نتش زيادة باش بريز اگر ام بين لسر ام بيجن چارەسەریەک دن يعني حلك بديل وبلاسترجيا بروجياسايا سيزر بنارينا تا يعني حلك بديل جيا قيصر جم امريكا هي لامريكا فيك بكار ناين وبالتاني بروجياسايا سيزر جيب جيدك لديجي ريجيم اسد خوش كدلالي بريكا امهر نشتبي سينورا حل البديل لدست الشاميات دي اللي مخابن الشامي نكارم في الرجيم عن بخل اولا شامي دست الشاميات السوري صلب الموضوع ناباروكا مجاري لدست الشاميات الشامي بديروكا خدم ملتك مية نير دواتنا المخابن ملتك حفصت حيصت صان وحكم لكري ابدا ملتك كي يعني الباوا وك سلوغان شعار يعني نبي من يتجوزني يقول له عمي وحيصت صان از تحديا شاميا دكم بقاربن يكي درخم بوا شام حكم كري يكي شامي ابدا ثم يكي مستورده يكي يشتربي سينور شامي دي وشامي حكم دكو جبر بي هاوي دربار خبده شورشا سوري دي كاميركي شامي دركت خطيشان دانا نا تنو تن پایتخت رژیم خودخه تجاری جدری پایتخت رژیم نکتن بالا خبت مصر قاهره اوخست بالا خبت تونس عاصمة أوخس بالا خبت ليبيا طرابلس أوخس بالا خبت يمني يعني بالا خبت كيجا دبري عواصم أو الإيجا أنظمات سقطين تجاري دولة إجدرها نكار الرجيم بسقطين نعم الذي نحل بيتر كذا ولا شامي بيتر شامي حيانا متفرج وشامي هذا كيف مرخمناكو كيف باش بريز باش تبحث تشتغرين كرلي آليك هيا يانجي دنگك هيا دبيجا بشتي كو بروجاس ياسايا سيزا كاتيواري بجيب جيكرينا دا ايدي خلكن لجير نافتشين دبن كنترولا ريجيم اسد و شورشك نو دسبي بكت يعني خلكن كونها دبن نافتشين ريجيم اسد ايدي ولدجي ريجيم اسد كذا اقرا فيا كتن هي
اشتغل يتسري ومدعونا نجيبه هي مسر عرضي ابدا جبل كود باوريا مد وقت الشامي وحلبي او ايه درلت كتن مخاطشانا مال طياري سكوت من مري بيشلو طياري رجيم اسد وصواريخ سكوت دابت الخلقي روجين حزار وبينسد وحيسد انسان بكشتن ابي كاد دوا ما بتعمل فلتيتن هن او جندن ام جرب القرى يعني الدورة شامي ما الدورة شامي خلقي قيامة خارج نزا نمرد بني كان شاميات شبه تشتك نكر حلبيات تشتكر لا حلبي رامي راهش السلاح بشتي تشب بشتي هلجي سالو تسيشار معها يا يعني خطيشان داني سميتي كي تاني قار الراجي غير رجيم العرضي او رجيم العرضي كذلنا وشامي در كذلنا علوي وبرجيم رد تجاري على الحلوة والمرة بالشيرانية وبتعدية وبشار الأسد رد جبرقي علوي ظالم بيتش آساف السنة كرمت هذا رجيم هروي السنة درجة برنده او سنة ايرو بيشا صالي وينا مثلا 3 صالي يتشوي تركي عملية صالي انا شاز صالي بابو بري هاتي كشتر سردسي علوية بابر سوري وحيفا فج علوية هلينه ديركي علوي بيزانه فدسه بشار الاسد برناد قدر خطنا خدس السناد باكو بير قلاندر للسردس السنة ابدا نشامي درد كمن خطيشان دانا نا علوي جي دسه خواج رجيم بردو آفد دوا آسسيا ببوري آسسيا أقليات يعني كم نتوين هندري سوري كان شيء خارج معارضة قارنه او معارضه هاني بيشي بلا خد كردات ود فلاتان ود درزياتان ود علوياتان الرجيم ايشي خد باش كردا اني وب معارضه هذه ايشي خوش كلا اني نجد زياده ايشي خوش كسيناني او جيبي اعازه بالشاورة الروسا وايران يقول انه عم يشترس شورشات لكن شورشك مذهبي ايشي خوش اقلياتاني وايضا ام جمالي وارصاد اقليات يا انا تدري اقليات هذاك تجرب معارضه يا بشار ويشتر بحيره بشار بسكود المنخستي لاضغط عرض مدرن وتفرقاني خصن عرض مدرن ايضا وبحيره ام هجران الولاد دمشق حمصين شامش دوره معدوده والحاصل الرجيم والدميده هذا حاله تنبغي داوي هر جي الروسياني جي علوي من هر الساحل صاحبكم بكمال اسد دارك قطعا برز برسامي داوي اجبركو براستي دما متيرا مناك برسامي داوي اشترى خوازم تبكرتاهي تبرسبي بدش كرما خره يعني بشيكو بروجي سيزر كتي واري بجيب جيكرينه ده لدجي رژیم اسد امدكارم بيجن ودمك دس نيشان كري جبوي روخاندنا رژیم اسد هبيانا تشتك وقت خولية رجيم أسد لا يرخان أبدا دباوريا مدها 10 سالة أفقا فشار وأفقا زق ليدبن وأفقا كونغر جبوي تشيدون وأفقا ولا شوية وسيزر راجع سيزر وبيتر عمري دريس بكو وبيتر شيعان خندوراوي بدرن دباوريا مدها وبنينا هكذا نمي نجي ويحرم بله گلک سپاس جبوی میوان ما برز احمد موسیش و بکاری ساسی ایروت میوان ما بزرگ سپاس لسر آمده بون و آخفتین انت لتبایا نفچین کردی لروش آوای کردستان روش بروش خرابتر و آلوستر دبا خلق بزحمتی ایدی دبارا جانا خود کن کو به صدما ویه که ایدی پرانیا فروشگاهان هاتنا گرتن ایرو نرخ $1 امریکی لهمبر لیره سوری لبازار روجاوای کردستان هندکی گرام بویا نرخ $1 لهمبر لیره سوری به 2405 لیره سوری تکرین و به 2500 لیره سوری تی فروت. لگوری نوچگهان آرکه راگهاندیه که آوا باجاری حسه که گله کی کمه هر 4 روزان جاری که آفته بردان جبر که ویزگاه علوک یا که آویل باجاری حسه که گندوارن وی بلاف دکه و باجاری سریکانیه یا کود بین کنترل گروپین چکدار دیه گروپین چکدار به مبست آوی دبره و برینا آوی دمکی دته که ورزی هاوینیه پیوسیا ولاتیان گلکی به آوی هیه
بله تماشاوان هجا یکسر از بچم باجار حسک الگل نوچگان مدارا عبدوش بوکو ام بهتر لسر کریزا آوی راوستن هر جار ایدی کریزا آوی لباجار حسک دردکه و خلک یعنی آب لسر خلکت قط کرن ام بزار بن صدام آوی که چیه از وی پرسیج نوچگان مبکم دارا هفدما باش به یعنی صدما درکتنا کریزا آوی نابرا هر دم و دم كده چیه؟ بله سپاس لاوا يعني بري مددي هر دمك تركا آب جاركر سر حسكي قد ذكر براسي أبابا هاني نددت حسكي تاني ددت التمريجي وحتى الشتادجي بيد دمي براسي يعني أستاجيك نهدر خستني أو أستاجيوان شيء يعني أو براستي سيه بير الشغلين السري كان يل محطة علو جوان سيه بيري تاني قش روسيان تاني باز دبير الشغلين برسجريك ناف لافا برسجريك وقتا دمين بري مدخيقو آفي دخيل دقيني حسكي حفت لهاتن كاراني يورو يعني تركا بينش حب هات راوستان دن التاني ددن حسكي يعني اف دم ضخه براستي ناجي جو خزانه جابكي جو اجا بجينا حسكي حر ام بيجن حر الروجي ام بيجن دورا تاخكي ناصره والحجر وعزيز صالحيه بندني جو اف خزان بين داغرتن حتى جو بجهي فان تاخن وقت مقول برسجريك شيء انه ضمن ضخات ثانيه ددن حسكي افضل دخانه جي براستي ترى حسكي درا يعني صرت بايا باجاري حسكي افتبري بلي يعني تشاوي ضمن ضخه ناجي جو ترى حسكي بك دم دريج تبب بري مثلا امبيجن يعني حفت مضخه شغلي باشبو انا اگر چار بشغليانا جي ويعني برشكي برسجريك كتبوبا يعني حر چار روجا حر بين روجا آب جيابا خلقي بس ايرورو حفت روجا آب نجي ولاتيان يعني ولاتي از بهوردكم بيوست ياوي قدوه 15 برميل آب السرخانية خدينه حتى جو تراوي بكي جبرق الروجانة يعني بيوستيا آبي هي هافيني جو كونديشن اي جو سر آبيت شغل هروها شوشتن و شوشتنا هافيني جي پر نوك زفستاني باش لغوري قلتنا تا اب حبتيك چه بويا هيا كو كريزا آبي لباجار حسكي دركتية هر سري چند روجان آفته بردان لسر خلق باجار حسكي دارا يعني نعف حفتيك هما دستيكا جرما هافيني اف كريزا آبي جو انو حفت روجا آف دجهي ولاتي جبرك شي جبرك او دم ضختنين نالحق خزان داغري خزانة داغري جو يعني توزيع بك السر باجار اف حفت روجا ناجي براسي برسكريكا وإيرو ولاتي مثلا خزاني وان هندك بينج برميلين حتى جو 10 برميل بيجي تيريناكي يعني مالك باش دارا تدبي جاي د حفتيه كده يكروج آف تبردان يانجي آف قيداد با خلق توانشش روجن دنده چاوا د باراجيانا خود كن يعني تكارم بيجم شخو هناك جي خلق آف بهترين شخور آوي دكرن وكيدن توزيع آوي جوج دزگاه آبی اوجی نبو يعني دكارن بيجن تاني و آبی بكرنيا و استهلاك خوي آبی براستی جلكي كيم بكن يعني ام دبينين يرود قرما هابيني دي مثلا مكيف خوي تاني نيرود بيخن ببع عصر ايفاري بيناخن يا يعني يا دچاره يا دوي آبی بكرن يا دوي مثلا ايجو 10 برميلي يبي 5 برميلي دن بكر 5 برميل خزان سرخانيه خديني وجروجا آبي مثلا اشخور داغري
تيراوي هفت روجا بك بله زور لا، سپاس يعني دست درنگی. خوش در عبدو نوچکان جباجار حسکت الگلمه و زور سپاس لسر زانیارین کو تدانمه تماشاوان هجا پشتی کو تگهشتن نابرا انجمن نشتمانیا کرد لسوریه و پارتین یکیتیان نشتمانیا کرد هتا راگاندن چه چالاک وان بین یان جی ولاتیان روشاوای کردستان دلخوشیا خو به تگهشتن دان خویا کرد هویا وان جی آبو کد پیش روزه ده هر دو عالی بگهنه ریکفتنه گشتی کو بکوه خدمتا ملت کرد لروشاوای کردستان یەکرێزیە دیتنە سیاسی ناوبەرە وان پارتیادە لە کوردستانە سووریا تشتێک پیرۆزە و هەر کەسێک کورد خۆی وجدان خۆی دەمیر وی یەکرێزیە دخوازێ هۆ بهێویە هەردوو تەرەفا ئەنو بزووترین وەقت با گفتوگوی خوا ببنە سەری بگهێنە پەیمانێکە بەرفەڕە لەسەر مەسائلێ سیاسی لەشکەری ئیداری ئەمە کاریگەری تەبگەرە سیاسی کوردی سووری وەکە ئەڕێیا کوردی ئیرۆ دیالۆگە نەقەبان انجومان نیشتیمانی کوردیدا و پارتیên یەکیتیان نیشتیمانیدا ئەم چۆپێنە dilekê rehet ئەم باوەرن cihêkê xweşî û jenaziya miletê Kurd tevaiye birasî carkedî moralê me bilind bûn ئەم هێڤینە تەفگەرە سیاسی کوردی سووری زووترین وەخت بگهێنا ڕێکەفتنەکە ڕێک و پێک بکەبێ وارێ پراتیکێدا و کاربن مافێ gelê Kurd دەستورێدا پێشە ڕۆژە سووریدا پێک بێنن ev li hevkirina li Rojavayê Kurdistanê çêbû em dibînin gavek diriya rastiyedeyê tevî gidereng hati berî heşt heft sala gerek çêbiba lê tevî wilo jî em dibînin gavek rast a herî giring vê carê Emerîkan hazirin em bihêvîne li ser erdê cîbê ge em karibin hêzik mezin wek Amerîka hebûna wê têxin xizmeta doza xwe wek Kurdê li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî wek Sûrî بگشتی گریکفتنک بداوی به وج همو آلیاده گام کاربن لهف بکن امج تفجر سیاسی کردی لسوریا بله درباره الهفته گشتنا دست بکید ناور انجمن نشتمانیا کرد لسوریا و پارتین یکیتیان نشتمانیا کرد آرک هجمارک نارین جه سرکرده و سیاست مدار و چالکبان کردستان سوریه لهندور و دروی ولات ورگرتنه که و پیشاروجا و چاوبه تا چه آسته و جدی به و لگور داخاز و برجوانتین گل کرد بل روش آوای کردستانه ام بهفره وان نارینان تماشا بکن اف دستوردانê dibin çi di aliyê herêmî debe çi di aliyê navdewletî debe û pirsgirêka Sûrî zêdeyî neh sala berdewam dike tê xwestin ji tevgera siyasiya Kurd ew jî yekrêziya xwe ava bike bibe xwedî helwestekî siyasî di qonaxa bê de ji ber karibê bibe hilgirê mafê pêkanîna mafê gelê Kurd li Kurdistana Sûrî ev peymana destpêkê ye yanî gava yekemîn ji bo yekrêziya tevgera siyasî gavê dîjî wê bên avêtin hêviya me ew got gavê alî asta leşkerî û asta rêveberiyê de jî em bikin encamekî wê çaxê em dikarin bibêjin me peymana navbera xwe de me pêk anî بالجابديريا امريكا بالجابديريا جنابي سروك دا ام قالكي ام راحتن وحسنه جبركو ام زانن جنابي سروك برجونديا قالي كرد الكرسانه سوريجي حميد خوازه افري كافتن جيفاد غارا ريكافتنا دوهوكي 2014 دناف برا انجمان و انابل دبو تبدمي لبراستي ايرو اف غراكا لغور ويبي لغور بيمانا دوهوكي بي والجور ويجي امزا ببه دست پیشخریا که گلک مفایج بو گلی کرد اوه دازانینا کو هر دو مجلس جی درخستیا یا کو بهتر از خوپی گشبین دبینم و هر مروفا کی کرد جی خوپی گشبین دبینه کو لیوگر لسر خاله هف پیمانا دهوکی هاتنه کرن او جی ریوبری اولاهی هفبشی پاراستنی جدل سپاس بو جناب سروک مسعود بارزانی
دەستپێشخەرێ ئەول و داویش یەکرێزیە ناوماڵە کوردی و پیرۆزباهیە و پشتەوانیە کاک نێژیروان بەرزانی سەرۆکی هەرێما کوردستانی و هەروەها بەرێز مەزلوم عەبدێ ئەم هێڤینە گۆ هەرێ سەری ئەو خالێ گۆمانەژی ئەو خالێ های دناوڕێکەفتنێدا ئەوژی جیبجی ببن وەک بێ چاوار و یا سیاسی مەلسەر ئەتیفاق کرد ئالیێ ڕێڤەبەریژی و ئالیێ لەشکەریژی هەروە ئالیێ ئابووریژی بجی ببن دوێ ئەمش بیر نەکن بەرێ سێ پەیماند ئۆرتا هەردوو ئەنجومەنا دەهابوو لێ مخابن ئالیکی تەنێکاری بوو وان پەیمانە تێک ببێ و جیبجی نەک مەترسیە vê carî bihtirêj carî pêştir ji ber bêhêvîbûna xelkê ji pabendbûna lawanan birêkeftinan çêbûye nexasma piştî serpiriştiya Cenabê Serok Mesûd Barzanî ji sê rêkeftinan re û ku neçûne serî îro dîsa metirsiyê çêbûye ku ew sînaryo bête dobarekirin û nexasma vê carî serpirişt بولتنا تایبەت بە ڕۆژاوای کوردستانی و سووریە ژوەرە هاتە پێشکەشکردن حتا بولتەنەکە دن بمێنن خێر و خۆشیێدا هەر شاد بن